Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Watla kakong Aibandaplin Lingdo kakartong jong ka Voice of the People Party kala syarem tang dalai pupravot hak election MLA hausnam arjar pulai. Ha ukartong kaseng Kongres uba Lingdo ha Mylliem constituency. Henry hadian arsnam thik kani ka samla kan thei kala Kiew bunsha ka Jingïoh vote. Ha kani ka election MDC nakaju ka constituency namar kala job nakabatam hadu khatwe hajar arspa arpusan vote. Ya ukartong ka NPP uba Final Star Kharkongor uba wan baar. Kalkum kathop balapalait dakatanat District Council Affair jong ka Sorkar Jila kaba penlong ya ke election MDC sya ke HEDC kakong Aibandaplin Lingdo kabaya khon na kaseng VPP kalayo hadu khanyo hajar sauspa sanpuway vote katba ukartong ke NPP uba Final Star Kharkongor uba wan baar ulayo 100 hajar arspa arpundri vote ukartong shimet uba Klemseng uba Lionel Nongklaw ulayo lai hajar praspa hanyo pupra vote ukartong Kongres uba Elban Piralang Basayomoj ulayo lai hajar praspa khatlai vote ukartong nakaseng UDP uba Gilbert G Lalu ulayo sanspa hanyo pundri vote unota ulayo lai spa khathandri vote kajing yakhon ya ke election MDC ha Mylliem constituency kalong ka baitanat namari ukartong ka NPP uba Final Star Kharkongor Lakershan UMLA barim ka Mylliem constituency uba Hamlat Doling uba Batmenta kumunong Aibuit jong menteri rangba ke jila ukonrat K Sangma uba Elban Piralang Basayomoj uba yakhon na kaseng Kongres ulayo ya kajing Kershan bapura na UMLA bamenta uba Lingdo katba kakong Aibandaplin Lingdo kabadai tang marway kaganthai kabalaya khun ha kani ka constituency kalayo jing 8 nakipat ba kabalayo ra ya kajing job kumban shipin kan mau ha election MDC house nam hajar pulai kakong Aibandaplin Lingdo kabalaya khun na ka VPP kawan baar da kabayo prahajar praspa andru punde vote Hendai menta hak election MDC kalayo khanyo hajar sauspa sanpuway vote uba Lingdo ukartong Kongres uba yora jingjob ulayo prahajar khanai spa saw vote Hendai hak ni election MDC ukartong ka Kongres ulayo lai hajar praspa khatlai vote uba Hamlat Doling uba de UMLA bat menteri hak Sorkar Jila hak itu gisnam uba le khon nagaseng NPP uba wan balai ulayo prahajar hanyo spa khalar vote Hendai hak ni election MDC ukartong ka NPP ulayo 100 hajar arspa arpuhndri vote watla ki kirtong ki be khon ki seng san perthei don ki ba Hiar ni don ki ba Kiew ha Jingïoh vote ha ki election MLA bat MDC ki baladap hende ki pat ba kin sedang bisyari ki kirtong ki ban sapun kre ya ka election MLA kabansa salaisnam kabanlong hausnam arhajar arpupra